platform RUA na VitiFM Facebook Live ke na VitiFM YouTube channel nonda ya woni vena numi na sera na VitiFM Suru na Belo Kei sema mai nandua nga vera na platform na VitiFM Facebook Live ke na VitiFM YouTube channel o scroll som sarira iko na reida na comments ngai bola makina na nomu keresere. New from Maggie, introducing chicken stock cubes. Adding more flavor, adding more taste. Maggie stock cubes, put a smile on your face. New Maggie chicken stock cubes. Just drop a cube in your pot when you're cooking your soup, stew, chop suey, or even dal. Maggie stock cubes. Add flavor to your pot. Available in the seasoning aisle now. Maggie, the taste Fiji loves. Marunta ka na sa nalemo ni Diwali matagi Arby Patel. Doon ta makadiwali. Makadiwali. Arby Patel 3D sale. And bulang ko makabuli labo kay Arby Patel and another Diwali sale. Arby Patel doon ta makadiwali. Ngoli may wakan din ang ginataka. Arby Patel, we make it easy. Save time, save money, great range. Makadiwali. Arby Patel 3D sale. And bulang ko makabuli labo kay Arby Patel and another Diwali sale. Isang bulan, limbula binaka. Ngoli may wakan din ang ginataka. Arby Patel, we make it easy. Save Pono time, da save mga money, sar-sar great chung may range. kinagwari sa akin da magigitugan na woni vena numi na sera VitiFM Suru na Belo ni sambula binaka. Sombuda sarto nga benar hari norto sel ni Diwali. Wih, kaci. Deal sale Diwali. Kunekina na veya ya vakaliva ene Diwali ango. Na TV, Bluetooth speaker, smart projector, fridge, freezer, bar fridge, washing machines, dryer, dishwasher, vatuni ayani, range hood, ovani, sitovo, kila vunga tale. Narhari, quality solutions for your every room. Tuatani na ikanakan ni kekengo, sista? Cake mix ka nang kori eraro tunga. Rot kem do nga ba kabubale? Samboy kami daw wale. Nadam na. Golden Harvest Cake Mix. Na ikana ni keke kami daw na palita kanina. Raw na kina daka. Kani sa waki pata otitu na kena vi matangali flavors. Mewa kana vanilla fantasy. Golden butter cake. Lemon delight. Kena bunga tale. Ebi boteki ko asabay. Golden Harvest Cake Mix. VitiFM Suru ng Belo. Total Energies, Total Exilium. Pinakana mo ko pinakatipuli mo na bito ko na pinakana Total Energies official energy partner of the FIJIAN DRUA. Ako na mga muluto ni Meli na Yadalevo. Mula pinaka may Brisbane. Meli na Yadalevo, Ronu Niao, Litiao, Ethelen K. Meli Jr. Ako nuita ka ni Vonga mga yung sarcho ka ni Brisbane na Vengrabi. And I kabini ko. Mula pinaka Brother Pau, Mbula. Baka nung pinakataltungan ni Vera na Viotino, Nems Katewai. Mana 7 Sutton Road, Ashcroft 2168 NSW. Nrosambula pinaka na Viotino, Nems Katewai. Vaka chuko job chuko na Aubon Rail Maintenance Center Aubon NSW watike na marama na watina Charlotte Rokotina Dewhurst Katewai Nrosambula pinaka na Viotino vaka nung pinaka sartugani in a 7 Sutton Road, Ashcroft 2168 NSW. Doon mula na talaga na bitinani, mula na Mita Signa. Very good morning to Andy Signa and Mark Signa. Preparing to go to work this morning in Switzerland. Sa mga mula chuka na bikam ronongan vinaka valev. Out on the Wasuma, Namatamu, Terry, then
Ni sambulo binaka ke baka mata kalele chuko na bonua mana se ni buru-buru sama chuko mikiran Korean rabenaka. Ni sambulo binaka talanga na maramatina ena nonta be vale ni kurokedi. Ni takeni do magati ko na baka buto iba kay kabi. Ena ay kabi ni kuwa. Beke muni ni sa suko chuko na job sa bako tolo chuko na bus stand na minivan stand sa na taxi stand mo sala e bonto mo sa ngole ke vale. O sa bako ni binaka chuani. Ena ngai le chuko vale ni sa mo eta banata kataka. Ena singa moni tini kuwa. Dona sere karto kele tani kina mata sere na vonga ni ndala ndoki sere kina rawa sa vo rusa bulu miniti me lima nakaloko bulu na katale na kabiniko na bombolto ni happy anniversary ve Mr. K Mrs. Adama Imbao na Din family Kurundondo family Valentini family na Gaundor family mai Wenra mai Mbaule bulu na mana ranube bulu na Elina Rongida Nandako mbulare andani wale singonga e vuni moli e lambasa keto kere chunga na sera katar bongore keto ngai mbono no mitumike nei vale vonga mbimbi esa o mama K Junior merle sita vukunganga nandao ngango mengana no michukuma na leuni koroketa sara e matanuku e kandavo e vichi ke boroboro rambi ke kio na bale bo merle sita vukunganga na message chukuma na kabine ko sulia sintingitaki Mike Mbula bota chukuma na serangore e misireki o laisane o Medio Ranandi o Tarusila saila sa enerengango ketu sama chingani kina bulu binaka Thomasi Kautia bulu binaka mata ngonga ketu sama sartungani Melbourne mai Australia bulu binaka tale na kabini ko vera na viotini ro sama chingani 7 Sutton Road Ashcroft 2168 NSW Nems Kataiwai job chuko ko na Aubon Rail Maintenance Center Aubon NSW watakina maramana otina o salote rokotina Dewhurst Katewai sabang bulu tu ane bekem rauna viotini ena kabi na kaniko Suru nambelo total energy total exilium dong bulu benang talangan vetinani mai Switzerland rere ye tu kana katalau boro nang oli juga ki job bero na ruo Andy Signa ke Max Signa ke non ronana o Mita Signa ni sambulo be kemuni na sama chikumai na VitiFM Facebook live ke na VitiFM YouTube channel en na nonta banu en na nonta be bal ni kurokede do mo katiko na bombutar ni bakay kabe na sasu ko magani na ngone na baro suka no tana kadaka pokon ni bina katiko na nonta be bal ni kurana na bombutai bakay kabe be rekeda sar na maramatin ke o sar chikumai o bondo chiko na minibus bondo chiko na bus na taxi o sara via uchumi bana mo telefoni VitiFM Facebook live kana VitiFM YouTube channel bula my friend pokon ni binaka chuko na mo ngol ngol leski male ana ka vini singa moni tiniko
Pinakaturang kina marama ni uti talaga event na itutugon ni Bibolongo. Ang gaibang uti talaga ni na iwas-wasin ni namon event na numi. And sa VitiFM Suru ng Belo Kei ko ni Total Energy Service Station official energy partner of the FIJIAN DRUA. Punjas Diwali Scan and Win. Tini na undolo ng dala. Gore na sa lebe ko punjas ena diwali ongo. Baka nga takay tini ng dala CCBA ena iboli na punjas ena duwa nga na boli-boli. Scan ta ka na QR code ena ready to ko ng raki. CCB menu na bima tanggalin Ito tumba. Lewe tini era. Bebe ako tulolo ko na malangi. Namakini na tao na uda na kabni ko. Kuning muna dapat na may view kin na ko tini uda. Manro sala pata chiko. Na mo beto sa kin na kabni ko ani na bakilay na tao ni uda. Na korturangan na beso. Sa tubo ka raw mo na baka diyang nisawot yung mga nakadaka? FNPF, kito na buki ko mo na baka raw tagiwin na kanyo sa ating mga nakadaka. Ano na ito, tuwa na baka mataw na kami na nga niti ko. Kaya makaw na viatori peniseni, sa ko na ding takay doten tala ni ka na matanggali, kito raw ni Belo Kei kina. Menayanga na muro ni Andrea mo. Pwede taramay na information at fnpf.com.fj. Singgirita na 585 bitu. Si tolo-tolo sa iba bitu alundua-ndua. FNPF, securing your future. Hey, nameron ka kito kinilin ko. Oy, lace, nabadiwabangan da tubil. Shh, go era LED lights kede, era solo talinga. Yung gay? Iko mo rida na non retungan nga mo toka. Oy, ibitala ko. Summer Trading Company. Tiko kede kina na kena vei matangali. Oy, ngona nga orang madakin na nga mo toka ubi kilasara. Si Kovi Keito Sarnikoa. Ilo toka, nadi, kei vale levu. Pinakatomani ka ba kuri chikuro mo ni nanumi na serang. Bula pinakatamay puna. Bula re, kire man na serang kuro may kitong gay mo nanumi ngami kina na bakorong chikuningo. O Meli, o Magi, o Rosie, o Puna, na Prasad's compound na suba maimbua. Pinawali besar na siya masuk maimbua. Na kami ko meron nimba, mpulo pinaka tabu ngango, maganda numi may Buna, o Maku, o Sikeli, o Veni, Ana, o Vata Kei, Ndamay, Luisa. Mpulo pinaka tuin na sabu-sabu mera sa ini. Wakano nito pinaka ni Watu Romulo, kaya kita sara na pipu bale, kita sara na nang kubu bale, na tuin na sabu-sabu family. Pwede numi chungani ngori na pwede numi ngori sartu may ningo bakayawa my New South Wales mbulo pinaka Ben sanga natotoka mbulo pinaka ngonga ilumi mboso sa pakono numi pinaka taltungani be di manoa mbulo pinaka ngonga sedaka pakono numi pinaka taltungani be Paula langi sitai ame Dolo kanaita kere tunga na sera katara ngori bertu na squad kede ni wakani tongo mai nambuke lebu mai sero saba kono ni bina katal tunga ni be pau nene mbula bina ka tau bina wale bina sere sitai ame dolo kanaita chone tiko saya ni mbula bina ka ser ngangore mengena no michume kina na squad ni Pacific Cables mai lotoka isibeli lewe mata mbula re na wai lebu nga mbuongo mengena no mitu mata mayo eseta o tomba vata kei tila Tomasi kautia fina wale bina pena no michume na Sunshine Melbourne o tamai Asena Moses tamani deva mbula bina ka matangali mengena no michume na serangore na Umina Beach Central Coast mai New South Wales. Mo apenda beta sa Arnaenra may naturang mangali gonga ewela may no sorry Princess Maggie Gavia. Bola pinaka gonga naimbita menga imbono no mitu may bikito no betina ni tumbuna Timotheo Anang K Jr. Fina wale bana sama sa may naimbita may wenimbuka Andrea Rocco Eka. Bola pinaka Mike keretu kono serka tarapa be taltalan ni tamataka o na pumata. Sebuloni keretambua Josefa Nangone Naka ke Andrea Rocco Eka tokango ndo tokona baka sota ulu nayala house na thokaika mai na tasirin bolo pina katalanga neni vale bolo si asem sartu ningo na civicoso school compound sa baka utitoni na baka nune binaka na VitiFM Suru ng Belo, Total Energy Total Exilium. Isa Gono bonga dito may turangan na ito boss man NSR Fantasy Nanumitalik naman 7 Sutton Road Escroft 2168 NSW NEMS Katayway kaya namaramanawati na Salote Rokotina Dewhurst Katayway Dos ang bulo pinakatalanga na Vuvale na Signa sa masatong may Switzerland Matakalilay ko na po nuwa marasa ni Burubura Take a trip with me. La 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 la.
Au kira-kira nga nga isyeta ka na video mo. Syeta ka na video vir na namu friends meron daw sar-sar talang amay. Namu syeta ka na kinalimungan ni namu syeta ka na kinabenaka. So meron daw rungo to nga na VitiFM Facebook Live. Ira sembar ni mo ray daw nga. Syeta ka vir na video. Pinakatoma ni kabakuri na nominasera ngone wote ni wasa ni vena nomi na kabini ko mbulo na ka Phil Romeo mbulo na ka Mike keretu kana sera kataraba menketo ngai bono nomi ngame kina na la ngone ni vici ke me ta ka sartu ngo mai na loma ni pono mai bulolo e Papua New Guinea ba mbimbi be ko na ngone o Jerry Paula sa ba mbulo to ni be ni na ngone vici do ta ka chingori man na loma ni pono mai bulolo mai Papua New Guinea sa pa mbulu tuani na pewe kani ke tsare vici mbulu bina ka tumbu na tamani balu mbulu bina ka di manoa Elina rongita nanta kumbulare ndani walesi esira malua ni mbulu bina ka mata ndo na sere ka tara ngora mengana no mikina mai wani vesi korbo mai telebo loloma tiko ni Zealand mbulu bina ka mai ngo ngai lami vaka na vuye wise mbulu sia avano ni mnang taltunga ni na kabini ko ve brother pau wai naloka sa pa mbulo tuani na kabini ko tiki ko mbiu na ita kele ke rauni ndona sere me ke tunga mbono ni ngame ke ngango e ruku lebu seko Hawaii mbulo binaka vasuda rokotai ni mbulo binaka kere sere tunga ningo na yasi sekel Pacific haba o kele ke nanona san o tui ngai kere tunga ningori ndona italnoni kalavo pertona be kango men rombuto mbulo binaka aselika kana bakatini ni mbulo binaka kete sarna sama chuma na kabini ko be iko o sama chuma ngore na VitiFM Facebook Live VitiFM Suru na Belo total energy total exilium ke iko talanga sar chuma na VitiFM YouTube channel se borong chuma na muricho mai pale na VitiFM 92.2 FM ni sambulo binaka na serengo enta san numi kete sarakina na kabendai sana thaba tala kina na vina numi na sere VitiFM Suru na Belo Ganama katala na kabini mataka mana fe mama no va kina lima